Imate mi gore, ali nemamo mi. Kaj ne donesu ovdje da je konzerviramo i da je nosimo. To što se stvorite, pa djete? Kaj ne dovuku. Pa treba i dekonzervirati. I dovuku pa i dekonzervirati. Ali već oni tam radila. Radimo. Idemo to dva kura. Hoću ja jednoga ići. Da, ima još ljudi. Ima ljudi. Planove. Prijatelji, mlađa, gdje ti me za nas čitav dan? A? Jeli? Sad vremena. Koji si ti sam? Ode, opa, nema sada stvarno me jedan romatak, kada se vjetar. Nema kruha. Muda sam dok bio u redu je dobro. Trebalo bi biti. A, je ulovili se, a? Samo nešto i drugi nešto znaš gdje. Čekaj, ja moram na strujeve, ima neke rojnike i na idu. Na porti je bio, kod Pučice. Što? Ima mega. Evo mega.
Ovdje se pokrio. Давай, ima da me se pepu kad me vide. Ima da se pepu kad me vide, prijatelji. Biće buka neko. A, dobro. To za prijatelji. Tebe traži. Mene traži. Da se zna. Uvijek vraćate se bez njega? Ne. A? Sada vrati nazad, jel? A? There you number one. Bio u boli. A? Nisam, pa nisam sigurno. No, vidim, ulicu. No. Dobro sam je tu. A da li se uza, 5 sekunda će. Zambola. Neka te nosi dosta, tamo je uvati. 5 pita i dajmo. Vidite srame da počne trbu ego tiče. Ovo je vidi oči, srame. A rekao, vredi. Vidi prijatelja tu, tu. Daj, vidi ti tamo. Gleda, ovo mi je najbolji čovjek iz Manastira, jebo. Kozar, pazi tu. Pazi na naše dečki napred. Kozar, pazi na dečki napred. Malo tinga puta. Sam vam rekao da ne... Mora ti to date koži sve sad, ali visoko, nemoj držati glavu dole. Čekaj! Znaš ga deli. Čekaj, prijavnice. Iza prijavnice ovako, točno u ravini ovim, ovom prvom. Nije sam prijavnice. Samo treba sam vidio dio. Ja sam rekao da manje više šute, a sad jedin ga smeneš tamo, malo moraju i oni koji šute. Ma ne smucao, nek ide onda tamo prema kasarni, nek meni dođe. Imam dva puška, jedan gore na bađa, drugi sad ove metim. Ja tu se punim, gledaj smo nek šute. Imaš cigareta? Imamo. Znači ja. Malo. A to ajde, samo za taj sve. Sam zaradi na to.
Salam alaikum. Ili palje nisu, kak ti god. Ovo je dobro. Ima se bombona. Roka i majke, evo tu. Šta kaže? Snajper je iznad, negdje. Znači? Opet bez. Nek imat kućeni glava vanija, nije preporučivo. Kaj je dečki bilo se? Šta je ovo? Koji su? Koji ste vi? Morija. Gdje ste bili malo prije kad sam poginuo za pol sekunde? Rita. Nema ništa. Samo grane, pa da je. Za HSP. A koji to je vidi ko se gleda? A pobjedi stranka prava, je. Danas biste djesimo tako. Ovo prijavi su pušte cijelo da sjeću. Dole se prima nasta, dole došle nekome kito zrak, hoćemo sjeću. Ja se sve da muka da. Ja se sve da muka da. To su ovi firmali. Sve. Ovdje ne hoće. Ovdje mu gotovo da ovdje sam se prije stavljaju. Oglašeno je objaviti sljedeću naredbu, savjetnosti i neparezana odnosne. U skladu s
Jer suka više je bem i ostao od njega. Signor Arios, il modo di vedere. Dok se ustaška legija odmara, neki se informiraju o trenutnim događajima o kojima su oni puno bolje upućeni. Pa tamo spremni? Gledam ne izgledaš u bijegu. Vidi. Pusti malo grlo jebi ga, nemoj lizat. Tako se. Znam da čujem. Ajde se staviti. Čemu? Na cijela unutrašnjeg pokreta ili? Ovo je palo 2 metra iza leđa pripadnika posta. Granata vrlo velike vatrene moći. Haubica. Okej. Što da? Ja samo jučer rukam sa kontora sa ovim ide kojim desnom. Nije prije se u moje zadržao metak. Znaš ga jevo, ne moraš ga vidjeti, pa znaš u metu i ne se kanja ti su bili sana 2 metara i nego se dobro. Robije, znači, jedno dole se govara. Šta je to? Evo da ono što imamo upotrebimo kako najbolje znamo i umijemo. A sve sam rekao, normalno da najbolje. Šta će ti? Pa jesu složno, tu treba jedan Kad sad na 15 kvadratnih kilometara stići nešto. To je na vama djavojska dava, da imamo joj moj je otac bio partizan, je otac mlađe partizan. Treba neke priče da je nam i Kuzma dao. To je nama Kuzma dao, 7 veliki za leđa. Evo tu, nemoj si ti, ali sam čovjek učinio da ja opišu tome u višu. Vidite mene, ja sam najbolj. Jedno vreme ti teo kako me je, kako sve život smrti, da kada znači, kako bi bilo pođe. Hvala Prvojca! Poginuli na dobro, hvala Prvojca! Da, poginuli predsjedateljati ove. Na kralje. Oči vas vole gledati, ja pa se čuje, nema jedan dobro, ja mislim da ovaj ovo je u ženjima, ima ti ovo. Ali treba pričati pesnici. Da, evo njega. Ide Vinčara.
Je, ali moja zima treba samo BBS, pazi tu. Imaš jedna krava. A to pritek mi kao grom, Maruta Šaboja krije za Hrvatski dom. Maruta Šaboja krije za Hrvatski dom. Hoćemo mi neka koji uzman, po koga idete. Vam isto da se gleda u glavu. Odemo samo na evo još jedna krava. Evropa nego Evropu. Pravi stil. Kako ljudi primaju, evo,
Kuća takozvanog ugroženog Srbina koji je pogled sređeno, uređeno, osim kuhinje ni nemaju, jer su hranu dovodili iz hotela. A sad možete odmah ovdje vidjeti prve 3-4 su ostale kuće koje su od susjeda, Hrvata, dakle, i koja je to razlika bila i ko je bio ugrožen. Koliko fine, koliko će to sve, ovo da, ovo je naš